Khimusniang Presbyterian Secondary School Joai mentagas ngi palai kalayo ban pynlong yak exhibition Cum Sales Day shibenta ban pynmih pisa ban china penhe yaki kamera class jong skul. Ia kene ke program lawan ban play perdada ukongsan ubadeiru u Sherman jong ka balang Presbyterian Khimusniang Joai u Reverend Case Imle haka jinge don lang jong ka headmaster jong ka school ka kong widawan nang len ka bala ai ki kintin pdiang sobha ya baro dalo ki kimi ki pa kinong hikai bat ki kina school kat bai ka jinge lang lapan ya da utumen basan PL dekhar ha ka Jubilee Hall jong ka balang Khimusniang hakane ke exhibition Cum Sales Day ki kena puli jong ka school ki lawan ra ye ki tiar baper balashna kerpang kumjuru ye ki jingbam babunjat ki jingdrodur bat ki we de ukongsan Reverend Imle haba ajing kren ula kentu jur ye ki kena school bakinlong ki baminot bha ha ki jing puli kon bat ha ka ju kapor lamba ka jingdon kum ki ne ki program pen inam kalayarap shushu ye ki kena school bakin pen pau perthai yala ki sap ki phong ki bakidon Lapan pu pin piang shushu yakani ka exhibition Cum Sales Day menta kasngi de ka jingi shim menta lang jongki kena school ha ki jingi le kai pen berngya nadu ki fancy dress but ki jing shan baper Waban play ka exhibition kala don ka jingalang balangkot ha ka baliyo ban pule na kaktin ka jong ublay na uway ni ki kena school u bet well sing huwa but ka jingdwai na obabu loman mi bang kadbaya ki kintin ai kublay layo na babu pi khasentio Adapto manusia pun naik man kapor jule lagi for berjuang. Bagi jingmu yang menikah exhibition Cum Sales to man sebentar ka extra curricular mo yung ka school mutawa to man extra lagi jing puri yung ite system dan ye ar system ru upan man ye program ka warap hair. Dia kini kesini ko tak ni ne man ye kini ka program to ka exhibition Cum Sales. Kanito ako jule kepada Om Pi sebentar naga kijing le yo kena dan kijing penkret yo kena tu belai hawu ia dia pertai om yang jar isap talem na do kini kena yo kiat ado ki yo he lai belai i jar kita len kisap yo per kini kena em kisap yo ki wo jar em kisap ulai de e ulai em kisap ulai de e China em kisap ulai de e ro em kisap ulai de e wo painting kata jar kisap kamu e ulai nei e wo ulai de e kisap iom mohon buri kisap yo ila la buri bi mutladam penangkam de kisap talan yo bi dal chim no ulang mo te ki otip uai mo usorom diu ye ni uai ki otip usro mo usorom le ite ni ma ila on yo chim no ulang to ni dak te ki sap ki yo pi talen yo pi wala i ublai pi da china bi ki china yo pi da droi ki droi yo pi jar kat to i ublai pi batna kita ki china ki droi pi to akan dikesni walaupun yo jadi bayi pa tadi apa skul yo pun yo teman yang dikena yo pun yo teman bayi pa yo pi pak nak ini lu yo dai em tiap yo ye dai yo pun mi fon nam ta skul ti kata to kawa wa wong pi hawa blai lagi ki kasap talen hoi buri te sap talen wo blai lagi pi pun em kan to kani kasni kawa i kam skul lu hawa pun man ni ke exhibition Cum Sales to sebentar kecil pynmih pisa nak tak ada skul lagi kami ke skul yang ia nak angkat sepun kecil tersian namta lalu yang kinong ikai tulak mengikai lalu yang kami ke skul building yang i bagi tuan ki bentar dia kecil tersian yang i kibai kipa dah kecil penuman yang kami ke exhibition Cum Sales nak kemuh yang report wa i report report kiwa mi silap tam ke por kiwa silap but ite ijing mi iwa kajak na iwa kro na mani ga jing kru da yi lai sekmat iki kam yo bun yo skul de ni daw man ye ni ga benta kawaman sebentar ka jingirap tanta ka skul ini por am ki pe ki pa ka wa yi am ni por hawang mo iri ga jing tersiani ga skul to du i poisa to du jing e brei ka kam in Jesus
They daw wa sanya kani ka skul ka yung ka ko yung Jesus Christ. Kam ka Kristiyan kani ka skul ka yung iru. Kaya kita ka wiwan ka Kristiyan ka lat Kristiyan. Ka wa yi boro. Dalam yi Kristiyan le jike wa jike yung ibe ka Kristiyan ko wa yi Kristiyan boro to da ka jingwai